ovo nije dobro što ovaj priča, neka zna da upravo on srlja. On nije religiozan čovjek. On srlja u paganštinu, on je čovjek interesnog sveta. Jer, nažalost, religije su u organizacionom smislu isto interesne tvorevine kao i bilo šta drugo što je čovjek stvorio na planeti. Ali, idejno, ne možemo da prigovorimo mnogim stvarima kojima nas religije uče. I to je normalna stvar. S tim, što kažem, ponavljam još jednom, ključ je u poštovanju da se ne bismo obrušili u one niže sfere, da tako one gore sfere interesnog sveta. Dobro. Evo sad predlažem jednu kratku pauzu da odemo na jedan opet kratak prilog koji je zapravo čitanje jednog od zakona, a to je zakon o grešnosti, prilog o gresima. Dakle, pa ćemo da se vratimo u studio. Ostalo nam je još vrlo malo vremena, ali dovoljno čini mi se da razjasnimo temu do kraja. Potpuno bezgrešan ljudski život u ovozemaljskoj stvarnosti gotovo da i nije moguć. Jer ne može se po zemlji hodati, niti se ovo svetovni poslovi mogu obavljati, a da se bar ponekad ruke, noge i odeće ne uprljaju. Isto tako naše misli, reči, osjećanja i dela bar ponekad uprljaju dušu i kada toga nismo svesni, makar nam namere bile dobre. A greh jeste ono što dušu prlja, ruši i ruži, što je gura natrag i okiva u niže nivoje realnosti. Greh je ono što odlučuje da li neko spada u svet interesa ili u svet smisla. Čak i sam odnos prema grehu može biti izvor greha, jer većina ljudi smatra grehom ono što čini neko drugi, a to je već i samo po sebi grešno. I većina prihvata merila grešnosti i pravednosti koje im nameće okruženje, a to je opet grešno samo po sebi i čoveka gura u krdo, što ga obavezno čini interesnikom. Postoji s tim u vezi jedan paradoks, što je čovek grešniji, to manje priznaje svoj greh i više prst upire u druge, makar bili 100 put manje grešni. A opet što je manje grešan, to će češće i lakše o sebi govoriti kao grešniku. Treba na jednoj strani pogledati kako najveći pokvarenjaci govore o sebi kao pravednicima. Dok na drugoj strani ljudi posvećeni Bogu, istinski pravedni i smerni, često ponavljaju kako su grešni i mole se da im to bude oprošteno. Vraćamo se u studio i evo pričali smo o gresima. Miko, gde sve mi možemo da pogrešimo? Ima li onih grehova kojih nismo ni svesni? I kako to sad funkcioniše u realnom životu? U najkraćem treba istaći sljedeću stvar. Sa metafizičke tačke gledišta, pored sagrešenja, znači konkretnih činova, dela, odnosno nedela koja čovjek čini, i to sada nećemo komentarisati, manje više se to zna, postoje i takozvane ogrehovljenja. To su stanja u koja mi sebe dovodimo i koja nisu prouzrokovala. To su svih onih 7 smrtnih greha koje se pominju recimo u religiji, ali to su stanja u koja sebe dovodimo. Ja to mogu još da sažmem. To je ona priča, vraćamo se kad kažemo, ako smo bezobzirni, nezahvalni i uznemireni. Eto nas u stanju ogrehovljenja. Nažalost, ogromna većina ljudi je danas u tom stanju i to odgovara onom beta stanju. I skoro sve što ljudi rade, od posla, biznisa, svih ovozemaljskih postignuća, čak i ono što nazivaju ljubavlju, strasnom ljubavlju i tako dalje, to je sve izvor jedne strahovite negativne energije. Strahovite negativne energije. Pogledajte tu kukjavu od pesama koja peva o ljubavi. Stalno nekog napustio, ostavio i ljudi cijelo večer sede i to slušaju i kaže pesma. To nije pesma, ljudi, to je kukjava. Kad je pesma, treba se peva, a ne se kuka. Eto, znači, to sve diže, da tako kažem, pre svega tu u ovoj, da kažem, eteričnoj sferi tu vibraciju, a da ne pričam šta se zbija na duhovnom planu, do duhovnog plana neće ni stići na takav način. Kako metafizika funkcioniše? Kad se svrstamo u određeno krdo, koje je samo po sebi ogrehovljeno, mi primamo, to su ta stanja, primamo ogrehovljenje. Recimo, krdo može da bude navijačka publika koja prati neki sportski događaj. Makar da sedimo kod kuće ispred televizora, znate ono, sudija, ja ću tebe... Gotovo. Ogrehovljen čovjek nema, a stalno nas bombarduju takvim stvarima. I onim filmovima gdje nas tamo plaše, ne znam, ovim onim, pa malo film, pa malo utakmica, pa malo ovo, pa malo ono. Jedna vrlo bitna stvar. Znači, od toga se treba čuvati. Ali, ajmo malo da se na izgled dotaknemo politike. Mada ovo nikakve veze nema ni sa čim, naročito ne sa mojim ili političkim opredeljenjima, niti je ovo nekakvo izjašnjanje po toj osnovi. Neprestano na ovim našim prostorima aktualna priča o Kosovu. Srbi su svojevremeno izgradili mit. Da ne ulazimo sad u to kakve su tu bili interesi Habsburgske dinastije, što je taj mit izgrađen, podgrejan i tako dalje. Izgradili mit o Kosovu na kojem im je sva vlast cijela izginula, na kojem katastrofalno su prošli, izgubili su Kosovo
I onda 5 vekova kukamo što smo izgubili Kosovo. I šta se sad dešava? Kogod kaže da ide da brani Kosovo, da li je to diplomatskim ili nekim drugim sredstvima, svejedno je, uopšte ne ulazim u to čije je Kosovo, nikakve političke konotacije, ja ovo sad ne pričam, nije ovo ta ravan diskusija, ovo je ravan čiste metafizike i kogod se uhvati posla da brani Kosovo, on ulazi u metafizičku matricu likova i dešavanja i onda ga metatenzor zbivanja povuče u tom sferu i on nastrada. Ne samo u političkom smislu. To je neminovnost. Ako me neko pita pa šta treba se radi, pa trebalo je da se pitamo šta treba se radi 86. godine, da je Srpska akademija nauka i umetnosti kad je donosila onaj čuveni memorandum imala jednog metafizičara. On bi se sjećao i rekao bi, ljudi, ovaj mit će nas da rasturi. Daj da promenimo mit, daj da ga skrajnemo u stranu, daj da izmislimo neku drugu bitku i tako dalje. Nego nije imala metafizičara i šta se onda dogodilo? Dogodilo se da mi dan danas branimo Kosovo, da se bar neko sjetio pa da kaže, pa čekaj, ako smo mi to izgubili još 1389. godine, da vidimo kako ćemo ga vratimo od nekoga tamo. Ovo nije nikakva šala, ovo je stvarnost. Vidite, stvarnost funkcioniše. Još kad se to spoji sa metafizikom Vidovdana, recimo, kako ljudi upadnu u određeno krdo stado, neka ne misle ni ovi obični ljudi, koji slično razmišljaju da su pošteđeni. Znači, ne učim ja ljude šta sad treba da radi. Sa metafizičke tačke gledišta to su apsolutne gluposti i potpuno bezvezne stvari. Šta je čija teritorija? Dokle ova država? Dokle ona? Uskoro, vrlo uskoro i ovo dobro upamtite. To se meri godinama, možda, to će prestati da bude apsolutno važno u celom svetu. Ja ne zagovaram nekakav interesni globalizam. Već da kažem, uslovno rečeno uzvišeniji smisaoni, znači nije o tome reč. To će sve prestati da bude važno. Ali mitovi rade, oni funkcionišu. Kad neko kaže brani Kosovo, on se poistovećuje sa carom Lazarom, a caru Lazaru osekli glavu na panju. Neće mu niko osjeći danas glavu na panju, ali ga svejedno neće biti. Znači, tu moramo povesti računa gdje se sve, šta hoću kroz ovaj primjer da kažem, da se ljudi strašno ogrehovljuju iako nemaju loše namere. Čak i kad nemaju loše namere, zbog neznanja, zbog nerazumevanja, zbog neshvatanja, zbog bahatosti, zbog toga što misle da sve znaju, a u stvari jako malo znaju. Šta god imali, kažemo da sam zahvalni, ali ne možemo slagati. Više stvarno slagati nećemo. Budimo zahvalni na tome što imamo. Budimo smireni i budimo obzirni. Upitajmo se uvijek da to što radimo nekom drugom ne nanosi štetu, bol, patnju, bilo šta od onoga što ni mi ne bismo voljeli sebi. I nema problema, eto nas već na dobrom putu. A kad znamo put, ugledat ćemo i cilj, ili pa kad znamo cilj, vidjet ćemo i put. Jedno drugo podrazumeva opet metafizički zakonik. Sigurno, dobro. Metafizički zakonik sudbine bila je jedna od glavnih tema, okosnica zapravo ovog večerašnjeg izdanja. Njega, evo, zahvaljujući sajtu koji je nedavno napravljen, možete da dobijete besplatno, da imate, da ga čitate, da vam posluži, da vas podsjeti ili možda nečemu novom nauči ukoliko niste razmišljali o tim velikim metafizičkim istinama. Biće tu mnogo toga još da se sazna. Sajt je inače urađen u potpuno nekom novom maniru, koncepcija je nešto što kod nas do sad nije postojalo. Sajt je živ, pazite. Kad kažem živ, vidjet ćete i sami ako odete tamo, da sad ne objašnjavamo o čemu se radi, mislim da ovde nije ni prostor ni mesto. A vama, gospodine Markoviću, hvala što ste ponovo bili u emisiji i ja verujem da imamo još mnogo toga što smo opet tek načeli. Tako da ću da iskoristim priliku da opet obećam gledalcima da će, evo, kroz mesec, 2 dana, gospodin Marković ponovo da dođe i da pričamo dalje o promenama i da dajemo još konkretnije primere, jer vreme, evo, se ubrzava i sve nam je potrebnije da dobijemo primere kako ćemo te promene da dočekamo i kako kroz njih da prođemo. Hvala vam mnogo na pažnji, poštovani gledalci. Nemojte da se bojite velike promene. Gledajte da učestvujete u njoj na najbolji mogući način, to je da je prihvatete i da od sebe pa očekujete, da ne kažem očekujete, nego da radite ono što je najbolje i u vašem interesu, a ne ugrožavajući pritom interese drugih. Nije li to velika mudrost koja nas čitavog života uči od naših predaka? Mislim da smo to mnogo, mnogo puta čuli, zapravo pročitali, ali nekako je važno da se toga povremeno podsjetimo, jer sudeći po atmosferi u kojoj živimo, o tome ne razmišljamo baš mnogo često. Ali imamo narednih 7 dana da razmišljamo o temama koje smo i ovde pokrenuli, pa da se onda za 7 dana ponovo vidimo u nekom novom izdanju emisije Kosmos. Hvala vam na pažnji i svako dobro.